HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote Juni March ni sim somla ko ni ho Eimi Times sa kon chele van noi Thusoh chun chom ke lakhom phabem ho Achi sot downloading mi tampin kin chat an hi bangin phat chom khat Israel Hamas ki ka ceasefire an lakhat valbet zo Jani March ni sim samla get ni khon Israel in Hamas kargu bol ho chunga air strike na pan kitan hi Gaza gam sung Hamas ten abui piu mun pi ho chunga Israel in Gaza len kon bom khi na nei khum nawa alhom penami zathum le som thumlam thita ding in akise ze buluna chu ceasefire zawa pat an sapena hitan Gaza Civil Defense Agency te say that in thina to chu atam zo nunaw chapang le akum tam ho zeng a hi ati Israel ten airstrike chu Gaza gam sung munchum chum a chilha piwin adi in Del El Balat Khan Junis le Rafa mun ha bol de win hi Israel Defense Force ten social media exa na ta do nawa Gaza gamsung Hamas te pan sa namun phachompi na bolu win se ve Thusoh document in Hamas ten Israel Prime Minister Netanyahu chu kinup tun ho zo se suke en themo chan un chule Israel ten song kola hen tanga akoina lai ho chunga thina chan go na ti chu death sentence pe theina ding a abol un ngo na zong ane ve het the chu Israel Hamas ki ka hem kham kinup tu na thu bit thuma khen na nei za ki ho naw chu Israel in ni kho bit khat na pa su sauding tia na po do na chunga machal na nei thailo wa hung nong kaidan wa chule Hamas ter hen tang ho first two ting le ha do ding atiu hin hi chong chom Mars ni simni ana hi a hitai Hiti zi achu Israel ni veidinga ki ho na chu anapom thai talowa Hamas te hin aki hen tang in sungmi te chunga psychological warfare achilha pyo hi tia ha ta ma u hi Zan hin Honduras gamsunga roten tuipi pamchina mi po len na neu khanin to sina na to zin asunga to mi sagi in thina atovin mi li ana so cha ovin hi lena to sina zi hechin hinai pon kholchil na achilha piovin hi het thai chu hi chalai mun tuipi pamchin hi kholzin mi torison ahavil naw mun num ta kha chu hin hinla achi saphat masalma panna hita to sin hi muso zin kha chu hi India gamsunga Maharashtra state sunga napur khopia namni ka akibuina in government in curfew poison section 144 pondo na nei tolan in combing operations on the chilha pivin hi Thusoh chunak per khopia arong zip lan khu chu sumang hinading a mi loi khanin an phunu chu Viswa Hindu Parishad VHP le Basram dal member jani la som nga chunglam in ato satnaw ve sa na thamun vel achu anaki khom uwa alang khana hi kin gon dai sa lo loi mi zakhat lam to anaki din te u hi cha ko na chu ki boina so sang a hansa puri vela dol mun phachom mi mai ki to me hal lo loi khadin an hal ha kin u chu hi het the chu arunga jip hi mukhar lengam sunga vai home shop pin jong an hi Gamte niki ka khe them tolo na sambe chena in atri sanidan somnila lika sung se a Chinese te gal sa lenna somngala kota chindo zo hitin Taiwan Defense Ministry to luchun asaize gal sa hui kong somngale ko la a somthum la ko in Taiwan Strait a medium line ti aki hemun chan Aheloute Taiwan Air Defense Identification Zone IDIJ asuki e tivin hi China te ke mancha na dombo na in Taiwan military ten gal sat len na gal sat konglen missile system ho activate bol of hi gamte ni ki ka phat sia dimun hoilo ta omjing na chunga Taiwan in China chalo na chu dem na ha ta in anaisin hitabang a ki chona chon chandai lo ta hi a hai sanading in Taiwan ni ana zong anaize alangkhana China in Taiwan hi chamhat gam a hetpeh lo amho China gam hi tia kisim tha zi u chu hi kumsomni a upa mail he pasal khat ki holmo to ki sezin zan hi chun kaisam pat lei mazam lei kai a mera pai bi ho to mun ki phinna na nei uvin hi a ki holmo pa chu a hi le luwang them mukesh ahin kaisam pat le mayam lai ka a cheng a hi ki phina nei nu pi ho chu a ki phinna mun uwa ko in chief secretary office langa an ki zo phai uvin memorandum khat jong an pilut vin chele a ki holmo pa hol do loina ding an zong an uvin hi
Akihol mo pa anu in asaidan chun kachapa hi march nisim somlagup ni halang nidan ni vela chu ina ko na pot do hin kapo sa loading hi etin nidan thumle minute som thum vela chu ka kule busy akiti in hinla zan nidan guple minute som thum vel chun switch off akiti taitin asaizin hi CCTV footage ki modul zuya mukhya ki muna nuha penchu Bisnupur district hin number police station ni halang nidan 2 minutes som lagu velchen a hel in chile Bisnupur bazal chu ni nidan thumle minute som li velchen a hel in a hi police in tu chana hi a umna ding mun a hol jing lai ta a hi alangkhana RPI athawali lamkai maheswar thaunam jam in a ki hol mo pa mobile phone last location hi zoyang tek area a hi ti a thu somi ho koma an phone zal ta ki sezin zan hi chun zoyang tek hosapu hen khupa ho kipin hil chilna a nezin hi RPI lamkai maheswal ngo na hi bulabal umlo thuzo hibovin khusung su min sina gut me hi tin hil china abol in chale zoyang tek ho hi none district hopsunga hin hiche pasal pa ki hormon na to ki sezin ki matna imma nei pon hi ati Myanmar second division sa alam gam kai a junta hol PDF ho ki kap tu na sa tain an chil ha in hi katha tang si ki kap tu na chen Myanmar junta ho tampi athi in chale mi som thum PDF hon anaman uve akiti hiche ki kap tu na hi junta army zani vel ho chu katha tang sip le avel a PDF in ato phanamun ho a alut nuwa kon ki kap tu na hi hong ki pan hi ati Irrawaddy news in asaina achin kino to na achin junta army ho hi mi somli le PDF min in thina atu e ati resistance force ho saidan in katha tang sip vel ahin junta army police le pisoti ho jeli vel a ve ati thu sojun asaina achin northern second division a hi 309 infantry battalion ho hi su thing hi le junta army dang talo PDF in alo hitai ati gel do thai chu hi le northern second division hi newcom ogasa chu kachin state to kigam git na mun ho chu KIA AB SGF le PDF ho ki tho khom hon an su thing hitai Supreme Court Judge PR Gavaile adang nga ho in Manipur nam ni ki ka agal zia galzama relief kema mun chumchuma ho vilna hung ding March ni sim som ni le anei du a hi Justice PR Gavai hi National Legal Service Association NALSA Executive Chairman ahin amal Supreme Court Judge ho nga hi Manipur High Court kum som ni hinna kin gon to kilhan a Manipur hung khol jindiu relief kem ho avil diu hi Manipur hung khol jinding Supreme Court Judge ho chu hi le Justice Gavai Justice Surya Khan Vikram Nath N KV Viswanathan le and Kotiswal Singh hi ve NALSA Thusoh in asaina achin Judge ho relief kem avil diu vin av sa chu May ni sim 2023 ni ho akepat namka galzia IDPS kemam hon legal humanitarian services angai chat dan av sa e ati hichi phat teng Justice Gavai in Manipur sunga relief kem mun chumchung ma mo legal service le medical kem hondo na anei ding a hi ati chule NALSA Thusoh in asaina achin Judge hon IDPS ho nitin a poimo ho pi do na zang anei du hi ati tule twa hi Manipur sunga legal aid clinic zani samsagi le thum IDPS ho ki thopi na chilhasing hi NALSA in asaina achun legal service hin IDP ho le government service program adia healthcare pensions employment scheme like identity document ho aki thopi a hi chule chennai a kon specialist doctor son relief kem zo se medical kem achila pidio hi tin NALSA to sojan say in hi Manipur sunga galza mi zani wale galza mi sangsom gup chung ho hi tu general relief kema khosana la hi vin hi Zanhichin Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Raja Sabha tau khom na achun central government in Manipur a chamna umna dingle sumdin munsem phatna ding in pan akela jeng e ati hichi hi in pi tau khom na Manipur budget for current fiscal year vote of account for 2025 to 2026 thulu na amzawa pat a holim na na se hi Finance Minister nu in opposition ho henga Manipur a chamna umna ding pan ala na devin temna ana in hi
Chile Prime Minister Modi Manipur pha laudan na thu adom bu na achun Manipur a Kuki Naga gala chu Prime Minister Narasimha Rao le IK Gusral Inzong achipoi ati. Chile Manipur economy thu asaina achun girls in khanto machal na asuno apha le azin in hilla all in sim phat hitai ati. Law and order in aphatlam amano tolhan in GDP zang 2.4 hunghoitan te ati. Opposition hon BJP government adam na thu dom bu na bol na achun Union Home Minister le Minister of State in Manipur a chamna amnading in Akhul Jinjinglan in ahi ati. Union Finance Minister in asaina achun Manipur hi President's role noya ahi tolhan in state economy sem phat hin chale galator inzong phatlam amano zing e ati. Dunia ding in Thusoh HB in akichai tai. Thusoh tha imu ki ka ovil na bon un mang phalit chibe.